Има прашања 25, исто како и претходниот тест. Ќе ги разгледуваме секоја посебно и каде што има потреба ќе дополнуваме, односно ќе даваме образложение зошто е така. Другиот дел од часот е предвиден да работиме вежби кои што исто така се од претходната цели 12 лекции. Еве првото прашање, Марија, повели? Ништо не гледам и кај мене не го покажува првото прашање. Ајде вака, гледам дека не се гледа сега. Зашто престана да се споделува? Пак не се гледа. Зошто да не се гледа? Сега веќе се гледа. Се гледа? Да. Еве. Гледа? Да. Еве, добро. Еве го. Ајде, ќе го зголемам, повели Марија, 26-тото прашање. Die Polizei ist neben der Post. Die Polizei ist neben der Post. Така е. Зошто neben der? Neben зошто и зошто der? Der е затоа што пост е именка од среден род. Не. А небен значи до... Пост е именка од женски род. Затоа е der. Во кој падеше реченицата? Затоа реков тука ќе интервенирам, ќе допишувам. Во кој падеше реченицата? Во датив. Во датив. Зошто? Не знам. Затоа што го имаме кој глагол? Затоа што имаме Ист глаголот sein, кога ќе користиме менливите предлози, тогаш го користиме во датив. Ова датив ќе го обележам со црвено. За и ова исто така. Добро. Ајде 27. Јас? Не, Амиријан. Entschuldigung, ich suche das Hotel Maritim. Fahren Sie zu Werk geradeaus, biegen Sie dann nach rechts ab. Така е. Кој глагол го имаме во вториот одговор, односно во одговорот? Во одговорот fahren, глаголот fahren. Добро, тој е првиот. Abbiegen. Каков е глаголот abbiegen? Abbiegen е делив глагол. Од што се составени деливите глаголи? Од кажеме префикс прво Така. и главниот глагол. И така, префикс и глагол. Главниот глагол оди на второ место, а префиксот оди на крајот на реченицата. Така, во сите видови реченици префиксот е на крај, само се менува позицијата на главниот глагол, односно на глаголот, кој што може да стои на второ место во исказна реченица и прашална реченица поставена со прашаен збор и на прво место во прашална реченица. Добро, 28, Ивана. Hier wohnt Maria. Wie findest du тука под Д Инен Garten? Зошто Ирен? Шима акузатив.
Добро, акузатив, што ни кажува дека е во акузатив? Тоа ни кажува дека тука има значи вашата, Незината. незината уствари. А акузатив е заради глаголот finden. Финден, да. А акузатив так е заради finden, а ирен затоа што гартен е именко од машки род. Машки род. А во акузатив машкиот род ја менува својата форма. Gut, danke. 29. Марија? Frauke Arthur, sind das eure Buch? Nein, sie gehören nicht. Gehören? Uns. Зошто uns? Затоа што не наша. Кој падаш? Не ни припаѓа на нас. Не ни припаѓа на нас. Кој падаш се користи во овој одговор, во оваа реченица? Мислам дека беше акузатив. Глаголот gehören секогаш треба да не асоцира на датив. Секогаш. Значи глаголот gehören се употребува во датив и плюс затоа што се употребува лична заменка во датив. Ова uns е иста и во акузатив и во датив. Меѓутоа после глаголот gehören, gefallen, helfen, schenken секогаш се употребува датив. Значи можам да ги запишам тие во Word документ. Друг Word. Еве вака. Да запишам дека со датив, ова ми е се зголемено, во датив се употребуваат следниве глаголи. Зголемо секако се гледа. Глаголите се gehören, ќе ги запишам по тоа во заграда, припаѓа. Gefallen, допаѓа. Helfen, помага. И schenken, подарува. И можеме тука да ги повториме и сите лични заменки во номинатив, акузатив и датив. Gehören припаѓа. Gefallen допаѓа. Helfen помага и schenken подарува. И под цртичка да запишам лични заменки во номинатив, акузатив и датив. И еве табелата. Сме кажале дека односно акузатив и датив во македонскиот јазик се заменуваат со директен и индиректен предмет. Во номинатив личните заменки се ich, du, er, sie, es за еднина и wir, ihr, sie и sie за множина. Во акузатив личната заменка ich станува mich, личната заменка du станува dich, личната заменка er станува in, личните заменки sie и es не ја променуваат својата форма.
Wir преминува во uns, ihr во euch, sie останува sie и формата за почет останува sie. Во датив се менуваат формите на сите лични заменки, па их преминува во mir, du преминува во dir, преминува во им, sie преминува во ihr, es преминува во им, wir, мислам ќе биде исто како во акузатив uns, исто и за ihr, euch, sie, ihnen и формата за почет само со голема почетна буква, односно ihnen. Еве пример само за мија, на македонски ќе го преведам како мене, ми, а во акузатив мих ќе го преведам како мене, ме. И така натака. Du, тебе, те, in, него, го, sie, неа, ја, es исто како машкиот род, него го, uns, нас не, euch, вас ве, sie, нив ги, и формата за почет исто како второто лице множина, односно вас ве. Во датив, мене ми, па тие ќе значи тебе ти, им ќе значи нему му, ија, неизе и, им, нему му, uns, нам ни, euch, вам ви, ihnen, ним, им, и ihnen формата за почет вам ви. Значи, исклучиво после овие глаголи се користи датив, односно или определен, или неопределен, или негативен член, или лична заменка во датив. Сега можеме да продолжиме понатаму. Тука обележавме дека е uns, 30, Миријан. Ich fahre jede Jahr einmal nach Rom. Wirklich? Was gefällt? Ова е истото што нема да биде gefällt. Was gefällt dir so gut an der Stadt? Истото што го зборувавме сега, после глаголот gefallen се користи датив и лична заменка во датив. А зошто е gefällt, а не е gefällst? Затоа што глаголот го менуваме според ова вас. Што? Што ти се допаѓа тебе? Не е заради du, туку заради вас. Was gefällt dir so gut an der Stadt? 31. Иван. Миријана, ако може да го исклучите микрофонот, се ја сала.
датив. Б ќе биде тука. Зошто ќе биде Б? Трајарен. Зошто? На Österreich комен. Бидејќи поминало. Не, зошто убаво кажавте? Ова бара датив. Датив Бара датив. А што е специфично за датив? Глаголот. Во овој случај глаголот е во акузатив. Меѓутоа, бидејќи користите фоа, затоа е во датив. Меѓутоа, што беше друго специфично за датив? Наставката која? Наставката на јарен. Нели инаку ќе биде во множина именката е јаре, тас ја, ди јаре, меѓутоа бидејќи е во датив плурал се додава н на самата именка ако не содржи од претходно. Фоа трај јарен. И сега ова можем да го преместам на другата страна за да може да се чита. Ајде Марија, ама не ми ги дава одговорите, ќе ми ги дадат. 32. Сега ќе го преформам. Ево го. Ево го, десно се одговорите. Ајде Марија. Was willst du später mal werden? Ich will Ärztin werden. Ich will Arzt werden. Добро. Arzt werden. Каков глагол употребен во оваа реченица? Акузатив. Не, каков глагол? Каков е глаголот will? Неправилен. Модален. Колку модални глаголи има во германскиот јазик? 6. Модал вербен. Модални глаголи. Во германскиот јазик има 6 модални глаголи. И тоа. Mögen или möchten. Со исто значење сака. Потоа, dürfen. Сме. Müssen. Мора. Sollen. Треба. Wollen. Сака. И sollen, wollen, dürfen и können. Може. Ова се 6 модални глаголи во германскиот јазик. Што е, Марија, за нив? Зошто се различни од другите глаголи? Што ги прави различни од сите останати глаголи? Прво што ги прави различни е тоа што модалните глаголи имаат исти форми за прво и трето лице. Прво и трето лице множина. Освен множина како сите останати глаголи, и прво и трето лице еднина. Значи, за прво и трето лице еднина и за прво и трето лице множина како сите останати глаголи. Друго, што е важно односно што е различно од другите глаголи за модалните глаголи, е дека секогаш се употребуваат со друг глагол.
Тој глагол се вика главен глагол. Следно, местоположбата во реченицата. Модалниот глагол стои на второ место во исказна и во прашална реченица поставена со помош на прашален збор, односно на прво место во прашална реченица. И уште многу поважно е дека модалниот глагол секогаш се менува по лице. Додека пак главниот глагол стои секогаш на последно место во сите видови реченици и е секогаш и е во неговата основна форма, што на германски се вика инфинитив. Како го менуваме глаголот mögen, односно möchten по лице Марија? Ich möchte. Да, ich möchte, ќе ги пишувам двете форми. Ich mag или ich möchte. Двете се со истото значење. Потоа? Du möchte. Да, du magst, односно du möchtest. И сега зошто ги пишувам, извини Марија, зошто ги пишувам личните заменки на двете места? Затоа што глаголот во германскиот јазик секогаш мора да биде проследен и да има до него лична заменка. Инаку можев да ставам само magst, коса црта möchtest и тука да заврши приказната. Меѓутоа не, ги ставам со лични заменки за да знаеме дека секогаш глагол оди со лична заменка. Потоа? Sie es Sie möchten. es möchte, односно mag. Така, во множина. Wir mag. Wir mögen. Wir mögen. Wir Möchten. möchten. Потоа? Ihr möchtet. Да, ihr mögt и ihr möchtet. Sie mögen. Sie möchten. Така, sie möchten. Благодарам, Марија. Ајде, Миријана, да го слушнеме глаголот dürfen како се менува по лице. Ich darf. Ich darf. Du darfst. Да, du darfst. Darf. Така ја, sie es darf. Во множина. Wir dürfen. Ihr dürft. Dürfen. Danke. Müssen, Ivana. Ich muss. Ich muss. Du musst.
Du musst. Sie es muss. Така е. Wir müssen. Wir müssen. Ihr muss. Sie müssen. Така е. И sie müssen. Благодарам. Ајде, Марија, сега Золен. Ich soll. Ich soll. Soll. Sie es soll. Wir sollen. Ihr soll. Sie sollen. Така е. Sie es soll. Во множина wir sollen. Ihr sollt. И sie sollen. Ајде, волен, Мирјана. Ich will. Du willst. Sie es will. Wir wollen. Да, wir wollen. Ihr wollt. Ihr wollt. Sie wollen. Sie wollen. И Ивана können. Ich kann. Du kannst. Sie es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Така. И sie können. Ајде, Марија, да слушнам една прашална реченица со глаголот воля. Was willst Да почнува со волен. willst du später in Kino gehen? Така. Willst du später ins Kino gehen? Ајде, Мирјана, исказна реченица со дюрфен. Ich darf Links abbiegen. Кога во реченицата истото тоа што го да, не се дели бидејќи глаголот е на второ место, модалниот глагол, така главниот глагол оди на последно место и е во инфинитив, односно во основната форма, односно завршува на ена. Ајде со Золен, Ивана, прашална реченица. Да. Sollst du schlafen? Sollst du schlafen? Danke. Марија, исказна реченица со können. Können wir im Исказна. Wir können. Wir können im Schwimmbad gehen. Ins Schwimmbad gehen. Danke. Мирјана, ајде прашална реченица со глаголот mögen или möchten. Magst du spazieren gehen? Така, spazieren gehen. И со глаголот müssen, Ивана, една исказна реченица. Ich muss
Ich muss Cola trinken. Danke. Во сите овие реченици ги забележавме сите оние правила кои што ги напишавме предходно, односно под глаголите, дека имаат исти форми за прво и трето лице еднина и множина, дека секогаш се употребуваат со тој друг глагол кој што се вика главен глагол и местоположбата во исказна и во прашална реченица. Сега можеме да продолжиме понатаму. 33 Мирјана. Точно е дека е она. Меѓутоа, зошто не е мајнен? Од кој род е именката хаус? Да, од das Handy и он е мајнен. Не, он е мајн. Мајн, затоа што Хенди е именка од среден род. Das Handy. И точно е дека е оне, затоа што имаме ни. Јас никогаш не излегувам од дома без мојот мобилен телефон. Се употребува со оне кој падеш? Акузатив, сомит, датив. Така, сомит, датив. А кога ќе употребивме мит? Како требаше да гласи реченицата за да употребиме мит? Што требаше да стои на местото на ни? Еден так или има. Има. Е, така, спротивната на ни. И ќе има мит мајнем хенди аус нем хаус. Тоа ќе беше така реченицата, бидејќи ќе беше во датив. Благодарам. 34, Ивана, пита. 34. Der sagt, Да. soll, da. Ich soll viel Tee trinken. Супер е ова што го употребуваме глаголот золен. Го спомнавме предходно. Меѓутоа, овој глагол золен го користевме кога сакавме да изразиме блага заповед. Како ќе биде оваа реченица ако е во заповеден начин? Der sagt, du sollst, Не, без золест. Како ќе направиме заповеден начин од реченицата Ich soll viel Tee trinken? без, тука ќе оди, значи, без золен. Без золен. Како ќе гласи оваа реченица Ich soll viel Tee trinken во заповеден начин? Ich muss viel. Како се образува заповеден начин во германскиот јазик? Во кој лица? Наредба. Во кој лица? Ти, второ лице. Второ лице еднина, друго? Второ лице еднина и глаголот стои на почеток. Да, меѓутоа што се отстранува од формата на глаголот? Се отстранува наставката. Наставката СТ и личната заменка Да, и личната заменка се отстранува. ду. Од ду, да. И сега реченицата Ich soll, кај сум сега? Еве сум. Значи золен и ќе биде Ich soll viel Tee trinken. Како ќе ја направиме оваа реченица во императив, односно заповеден начин? Како ќе кажеме пи многу чај? Не ти треба да пиеш многу чај, него пи многу чај. Trink, Така? trink viel Tee. Trink viel Tee. Така е. Па бите во заповеден начин малку потешко. Ајде, добро. Тоа е за второ лице множина, еднина. Како ќе биде формата за заповеден начин во второ лице множина?
Еве ја пишувам. Trink, viel, tee. Како ќе биде за второ лице множина? Trink, trinkt, Така? trinkt, viel, te. Одлично. Значи во второ лице множина што се отстранува? Странува заменката. Само личната заменка, така е. И глаголот е во неговата форма. И за трето лице множина, како правиме заповеден начин? Trinken Sie. Односно ги менуваме местата на личната заменка и на глаголот. Добро. Марија, дали се сеќаваш како е формата на глаголот sein за заповеден начин? Како ќе кажеме биди тивок? Еве реченицата со Золен, например. Еве нека биде таа од почетна. Ich soll leiser sein. Јас треба да бидам потивок. Како ќе биде оваа реченица сега во императив? Само зај беше. Зај. Како ќе биде сега реченицата, Марија? Како ќе биде биди потивок? Зај, лајза. Како ќе биде за во второ лице множина? Како ќе кажеме бидете потивки? Зајд, лајза. И бидете вие потивки со форма за почет? Лајза, зај. Не глаголот, како ќе биде во формата за почет? Зајен, зи, лајза. Зајен, зи. Овој беше единствениот глагол кај што целосно се менуваат формите за... Да, и формите целосно за заповеден начин. И уште една реченица за Мирјана. Ich soll viel schlafen. Како ќе биде оваа реченица во императив? Како ќе кажеме спи повеќе, спи многу? Schlaf viel. Така е. Schlaf viel. Што кажавме за глаголите кои што добиваат умлаут вообичаено кога ги менуваме по лица? Во императив. Супер, нема умлаут, нема да биде шлеф фил, туку ќе биде шлаф фил. Се менува, мислам се менува формата. Така, умлаутот го нема. Тој се смета само како фонетска промена и се јавува кај тие глаголи кога ги менуваме по лица, меѓутоа во заповедниот начин се користи само основната форма. Како ќе биде сега Мирјана спите многу? Schlaft viel. Schlaft viel. И за заповеден и за трето лице, за форма за почет. Schlafen Sie. Schlafen Sie viel. Така. Супер. Ги опфативме сите видови на глаголи. Правилни, глаголот sein и глаголите кои што добиваат умлаут и кои што во заповеден начин немаат умлаут, туку се менува нивната форма според основната форма на глаголот. Супер. Ајде сега Марија 35. Ich bin krank, aber ich komme
Да, bleiben Sie zu Hause. Ова е јасно, бидејќи му се обраќаме со почит некому и глаголот е во трето лице множина. Danke, Mirjana, 36 bitte. Sie hat dir Melkes Party. Sie hat die Melkes Party gekommen. Не. Во кое време е ова прашање? Вие имате, како имате поминато, како имате Во перфект. Во тоа минато, така. поминато и ќе биде Sie hat dir Melkes Party gefallen. Gefallen. Како ви се допадна забавата на... Да. Имавме глаголи, неделиви глаголи, односно неделиви префикси. Во перфект. Такви беа префиксите. Ге, фер, ент, бе, цер. Значи, секогаш кога глаголот ќе започне на некој од тие префикси, не добива ге во перфект. Па така глаголот gefallen е исто и во инфинитив, е исто и во перфект. Различно е само што во перфект глаголите ги користиме со помошен глагол. Во случајов тоа е помошниот глагол haben, а haben го користиме како помошен глагол во перфект кога главниот глагол изразува мирување. А sein го користиме како помошен глагол во перфект кога главниот глагол изразува движење. А под движење се подразбира поместување од една кон друга точка. 37 Ивана. Wo wart ihr gestern im Büro? Wir hatten viel Stress. Ова се глаголите sein и haben во кое време, Ивана? Кое? Perfect. Не се во перфект. Ако се во перфект, ќе имаш и глаголи на крајот. Освен перфект, сме работели и за кое друго минато време? Претеритум. Следниот час, кога ќе започнеме со обработка на новото ниво, првата работа која што ќе ја направиме е ќе ги повториме глаголите sein и haben во претерито. 38. Марија. Ich bin so müde. Trinkt doch ein Kaffee. Ама јас сум уморна. Нема извичник, меѓутоа се смета како да е заповеден начин. Trink. Тринк. Затоа што се однесува на второ лице еднина. Значи, ако имаме нека ваква реченица и на крај, ако нема извичник, ама првата реченица Се е заповеден начин, така. тука и после неа и таа И таа е заповеден начин, така. 39. Миријана. Florian kommt 18 Uhr. 18 Uhr 23 an. Kannst du ihn am Bahnhof abholen? Добро, зошто ин? Тоа е точно, меѓутоа зошто ин? Можеш ли него го? Тоа мислам дека е Во кој падаше реченицата? дека е во датив. Не, во акузатив. Акузатив. Können е глаголот и заради тоа модалните глаголи секогаш ги употребуваме во акузатив.
И ин, затоа што го заменува Флоријан. Еа. Значи тука може да биде еа, а заради тоа ова еа во акузатив ќе премине во ин. И исто така сакам да кажам дека ова акцент уа 23 можеме уште да го кажеме, ќе го запишам тука директно во тестот, како kurz vor 5 vor halb 7. Кратко пред половина од 7. За да не биде 23, може да биде kurz vor 5. Тоа секогаш се употребува за 2 минути пред или 2 минути по часот кој што сакаме да го кажеме. Ајде сега Ивана. Фирциш. Хија. Ова е правило. Што употребуваме? Кој модален глагол го употребуваме во правилата? Хија дарф. Така. Man nicht ruhig. Раухен. Rauchen. Das ist verboten. Така. Verboten. Што значеше verboten? Забран. А како беше спротивно од verboten? Спротивно од verboten е erlaubt. Erlaubt. Da. Erlaubt, ќе ставаме тука знак за нееднакво. Erlaubt значи verboten забрането, erlaubt дозволено. Ево вака. Erlaubt дозволено. Во правилата секогаш се употребува глаголот dürfen. А verboten е забрането. Ајде 41. Марија. Motorradfahren immer einen Anträgen. Според знакот. Motorradfahren müssen immer einen Helm tragen. Така е. Возачите на мотори мораат секогаш да носат кацига. 42. Миријана. Der Rock gefällt mir besser. Mir besser. Тука станува збор за придавка во компаратив. По-добро. Als Да. die Mutter. Aber am besten gefällt mir das Kleid. Gefällt mir das Kleid. Зошто am besten? Најдобро ми стои, пошто е ова најдобро нешто. Затоа што во претходната реченица имаме придавката gut во компаратив. Бесте, am besten. Am besten. Да се подсетиме дека дека придавките се степенуваат, имаат 3 форми. Основната форма се вика позитив, за разлика од таа на глаголите која што се вика инфинитив, и се степенуваат во 2 форми кои што се викаат компаратив и суперлатив, исто како и во македонскиот јазик. Компаратив се образува така што на придавката и се додава директно наставка ер, а суперлатив се образува со додавање на ам пред придавката и наставка стен на самата придавка. Освен правилни, постојат и неправилни придавки и целосно неправилни придавки. Кај неправилните придавки спаѓаат оние придавки кои што во компаратив и суперлатив добиваат умлаут,
такви беа, сега ќе потсетам на некои од тие придавки, беше придавката alt, која што значи стар, па во компаратив ја добива формата елта, постар, и во суперлатив ја добива формата am ältesten, односно најстар, за разлика од тоа што во германскиот јазик наставките за компаратив и суперлатив се на крајот од придавката, во македонскиот јазик тие се пред придавката. Друга таква придавка беше придавката jung, што значи млад, во компаратив junga, помлад, и во суперлатив am jungsten. Исто така тука беше и придавката hoch, висок, која што освен тоа што добиваше умлаут, во компаратив, заради полесен изговор, го губи и цето, па формата за компаратив е höher, а за суперлатив am höchsten. И целосните менливи придавки се придавките gut, viel и gern. Придавката gut ги има формите besser и am besten. Придавката viel ги има формите mehr и am meisten. И придавката gern ги има формите gern, lieber и am liebsten. Ние учевме и за два вида на споредби во германскиот јазик. Кажавме дека можеме да споредуваме исти и различни предмети, односно личности. Кога споредуваме исти предмети или личности, тогаш го користиме зборчето genau so пред придавката, па потоа придавка во позитив, односно во основна форма, и зборчето wie, што значи исто толку колку и, додека пак, како во овој пример во 42-то прашање, користиме als, затоа што споредуваме два различни предмети, во случајот рок и муца. Als значи оди после придавката, а придавката е секогаш во незината компаративна форма. Со суперлатив немаме зборче кое што го употребуваме, меѓутоа означуваме нешто што најмногу се е изразено и затоа го имаме тоа am best. 43 Ивана. Wir spielen Fußball. Kommst du mit? Nein, ich sehe. Подеки биде. Да. Либ. Либа. Зошто? Затоа што го имаме истата ситуација. Овде вие спилен фудбал. Дали сакаш да додеш со нас? Не, јас би сакал да радо би Со поголемо задоволство ќе гледам телевизија. Само што ја степенуваме да кажуваме наше мислење. Данк. 44 Марија. Wir waren gestern im Schwimmbad, denn мислам die Gebiete, es war sehr heiß. Richtig. Зошто? Од која позиција е сврзникот ден? Сврзник од нулта позиција. Овој сврзник стои, меѓутоа не се брои во реченицата. Затоа е реченицата den es war sehr heiß. Личната заменка се доаѓа на прво место, а главолот на второ место. 45 Миријана Бита. Gedonisch nein, der Himmel ist wolkenlos. Wolkenlos. Да. Зошто? Што изразуваме со лос? Значи без нешто. Како ќе кажете без облаци? Wolkenlos исто што и ohne Wolken. Richtig. Danke, 46 Ивана.
Само не е das. Секогаш е der. Der 7. Januar под С. Затоа што кога ги кажуваме редните броеви, можеме да користиме der и am. Кога го користиме der, тогаш кај броевите кај редните броеви од 1 до 19 додаваме наставка те, а кај редните броеви од 20 па нагоре додаваме наставка сте. Додека пак кога го користиме am, овие наставки се прошируваат со едно н. Односно од 1 до 19 наставката е тен, а од 20 па нагоре наставката е стен. Тоа am најчесто го користиме, односно го користиме секогаш кога имаме прашање кое што е поставено со прашалниот збор wann, што значи кога. 47. Марија, биtte. Ich habe Geburtstag und gern mit euch am Morgen. Ich habe Geburtstag und wurden Ich. Се уште се однесува на ich. Ich würde gern mit euch feiern. Така, што изразувавме со würden? Желба. Така е. Ich würde. И исто овој глагол се однесува како модалните глаголи кои што ги спомнавме и ги повторивме претходно. Односно, тој стои на второ место, односно на прво место, се менува исто во прво и трето лице еднина и прво и трето лице множина, а главниот глагол оди на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Und jetzt lesen Sie und kreuzen Sie auf dem Antwortblatt an. Richtig oder falsch? Миријана, прво ќе го прочитате овој мејл. Сега ќе го намалам за да може цело да се гледа. Ајде, не се гледа се уште цело. Ево, Liebe Susanne, извинете. vielen Dank. Може. Vielen Dank für die Einladung, deine Gartenparty. Wir kommen sehr gern. Sollen wir etwas mitbringen? Vielleicht Salat oder Kuchen. Wir haben übrigens endlich eine neue Wohnung gefunden. Im Erdgeschoss. Erdgeschoss mit Garten. Im August ziehen wir um. Die nächste Gartenparty ist dann bei uns. Bis bald und liebe Grüße, Vanessa und Nico. Dürfen wir unseren Hund Max mitbringen? Was ist Erdgeschoss? Erdgeschoss мислам дека беше приземје. Со градина. Richtig. Erdgeschoss е приземје. Ајде сега да ги видиме речениците. Ивана, првата реченица е за вас. Susanne führt in einem Garten In ihrem Garten. Ja, Das ist richtig. Не, следното ќе биде Марија. Vanessas und Nikos neue Wohnung hat eine Garten. Richtig. Die nächste Gartenparty ist dann bei uns. Im Erdgeschoss mit Garten. Vanessas und Nikos neue Wohnung. Da. Die nächste Gartenparty ist dann bei uns. Richtig. И Мириана, 50. Susanne hat einen Hund. Er heißt Max. Falsch. Falsch. Vanessa und Nico Haben.
Richtig. Das so lautet der Satz richtig. Danke. Јас сега ќе го зачувам текстот заедно со неговите одговори и ќе ви го испратам, може како фотографии, бидејќи ете не можете да го отворите како документ, за да можете да го гледате. Во ред. И сега продолжуваме понатаму со тоа што ќе работиме вежби, кои што исто така се од претходниот учебник. Некои се hören, некои се дополнување. Првата вежба е können Sie uns helfen? Hören Sie und wählen Sie die richtigen Antworten aus. Ќе морам вака да исклучам за само тоа да го вклучам, за да може да се слуша. Имаме диалог, треба да го слушнеме и откако ќе го слушнеме да одговориме на овие 4 прашања. Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim? Ha, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie einen Kilometer zurück. Einfach zurück? Immer geradeaus? Ja, genau. Immer geradeaus. Dann kommen Sie unter einer Brücke durch. Und dann... Warten Sie mal. Unter einer Brücke? Ja, die Brücke. Die haben wir gerade schon mal gesehen. Ah ja. Und gleich hinter der Brücke ist eine Ampel. An der Ampel fahren Sie nach links. Nach links. Mhm. Dann sehen Sie eine Bank und ein Restaurant. Und jetzt? Achtung! Vor dem Restaurant fahren Sie nach rechts. Vor dem Restaurant nach rechts? Richtig. Dann sind Sie in der Altenburger Straße. Da sind viele kleine Cafés. An den Cafés fahren Sie vorbei. Und dann sehen Sie ihn schon, den Dom. Und das Hotel Maritim? Das ist auch dort in der Nähe. Gleich neben dem Dom. Super, sehr nett. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Hast du gehört? Ja, Warum schaltest du denn den Navi wieder an? Jetzt wissen wir doch alles. Also. Zuerst hier wenden. Bitte wenden Sie. Und jetzt geradeaus und nach einem Kilometer. Nach einem Kilometer bitte links abbiegen. Nach 800 Metern bitte links abbiegen. Gut. Was suchen der Mann und die Frau? Ивана, се извинувам. Ein Hotel. Ja, sie suchen ein Hotel. Само да го вклучам Борче. Sie suchen ein Hotel. Maria, wie finden Sie das Maritim? Sie wenden und fahren zurück. Ja, sie wenden und fahren zurück. Mirjana, wo biegen Sie links ab? Vor dem Restaurant. Sie biegen vor dem Restaurant links ab. Und Ivana, was ist das Maritim? Oder wo ist das Maritim? Nicht in der Stadtmitte. Nicht in der Stadtmitte. Richtig. Jetzt
Was passt nicht? Wählen Sie. Што не одговара за следниве подрачја, дадени се реченици, ние треба да кажеме која не одговара. Hilfe bitten. Марија, бита, прочитај ги сите 4 и да кажеме која не одговара и зошто. Kann ich Sie etwas fragen? Haben Sie einen Moment Zeit? Biegen Sie rechts ab? Können Sie mir helfen? Helfen. Helfen. Was passt nicht? Ich denke, hier passt nichts. Biegen Sie rechts ab. Ja. Biegen Sie rechts ab, passt nicht mit Hilfe bitte. Nach dem Weg fragen. Mirjana, was passt hier nicht? Wo finde ich die Polizei? Ich suche den Bahnhof. Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Па дали е тоа? Nach dem Weg fragen. Pa da ustvari, kennen Sie das Hotel Europa? Wo finde ich... Па, kennen Sie das Hotel Europa? Не прашува каде се наоѓа, туку дали знаеме за него. А ова das weiß ich leider nicht, значи за жал не знам. Да објасни за нешто за некој пат. Добро? Was passt nicht bei den Weg beschreiben, Ивана? Der Weg beschreiben, das ist sehr nett von Ihnen. Горе сме. Кај den Weg nicht, кај den Weg beschreiben. Der Weg beschreiben, bitte Entschuldigung, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Richtig. Das passt nicht. И Борче, was passt nicht bei den Weg nicht kennen? Ако не го знаеме патот. Ich bin nicht wohn hier. Den Weg nicht kennen, не го знам патот, затоа што не сум од тука. Тоа е одговара. Дали одговара ich bin fremd hier? И јас сум странец тука, значи и тоа одговара. Das ist sehr nett von Ihnen. Тоа е многу љубезно од вас. Дали тоа одговара? Во не го знаеме патот? Не. И nein, tut mir leid, не, жал ми е. Тоа одговара. Добро. Richtig? Danke. Jetzt weiter. Jetzt hören wir ein Gespräch über Berufe. Deutschlerner aus aller Welt erzählen. Was ist richtig? Hören Sie und wählen Sie die richtige Antwort aus. Wir hören zum ersten Dialog. Ich heiße Ravi und komme aus Neu-Delhi. Ich bin Ingenieur von Beruf. Vor einem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Hindi, Englisch und Französisch, aber zu Hause habe ich leider kein Deutsch gelernt. Seit 6 Monaten habe ich jeden Tag Unterricht. Jetzt kann ich schon viel. Ich wohne mit meiner Familie in Augsburg. Augsburg ist schön, es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Jeden Samstag gehen wir auf den Stadtmarkt. Dort kaufen wir Obst und Gemüse ein. Manchmal gehe ich auch ins Theater oder ins Kino. Ich arbeite in einer Firma in der Nähe von Augsburg. Viele Kollegen kommen aus dem Ausland. Sie verstehen nur wenig Deutsch. Wir sprechen fast immer Englisch. Ich heiße Ravi und komme aus Neu-Delhi. Borche, seit wann lernt Ravi Deutsch? Seit vielen Jahren. Nein.
Er hat gesagt, dass er seit 6 Monaten Deutsch lernt. Das heißt, seit einem halben Jahr. Тоа е исто што и половина година. Mirjana, wo lebt Ravi jetzt? Lebt in Augsburg. Ja, er lebt in Augsburg. 3. Maria, wie findet er Augsburg? Er mag die Stadt, sie gefällt ihm. Richtig. Und, Ivana, welche Sprache sprechen Sie bei der Arbeit? Ravis Kollegen sprach fast nur Englisch. Das will ihr Chef. Ravis Kollegen sprechen fast nur Englisch, das will ihr Chef. Тоа сака нивниот шеф. Gut, danke. Jetzt weiter. Max in der Schweiz. Welcher Satz passt? Макс во Швајцарија, која реченица одговара? Ќе започнеме овој пат со Ивана. Heute ist Montag. Am Mittwoch fährt Max in der Schweiz. Fährt Max in die Schweiz. Слободно. Max will in 2 Tagen Vorschweiz fahren. Max ist vor 2 Tagen in der Schweiz gefahren. Max ist vor 2 Tagen in der Schweiz gefahren. Нема проблем. Денеска е понеделник. Am Mittwoch fährt er in die Schweiz. Max will in 2 Tagen in der Schweiz fahren. Richtig. Danke. Mirjana, следната. Der nächste Satz. Max bleibt 5 Monate in der Schweiz. Richtig ist Max ist vor 5 Monaten in der Schweiz gefallen. Richtig. Richtig. Maria. Heute ist Freitag. Max ist am Mittwoch in die Schweiz gefahren. Сега ова е минато време. Претходно беше за едно, а сега е минато време. Претходно беше денес е понеделник, по среда ќе оди, а сега денес е петок, во средата отишол во Швајцарија. Max ist vor 2 Tagen in die Schweiz gefahren. Richtig. И Бурча? Lebe Max in 4 Wochen besuchen. Lea hat Max vor 4 Wochen besucht. Lea besucht Max in 4 Wochen. Lea besucht Max vor 4 Wochen. Lea will Max in 4 Wochen besuchen. Lea besucht Max in 4 Wochen. Lea besucht Max in 4 Wochen. Јас повеќе би рекла дека може да биде и Lea besucht Max für 4 Wochen. За 4 недели. Gut.
jetzt wieder hören. Hören Sie und wählen Sie die richtige Antwort aus bei der Berufsberatung. На советувањето за професија. Повторно ќе слушнеме, треба да бележиме was ist richtig, was ist falsch und was ist unbekannt. Hallo, Sie sind der Nächste. Mein Name ist Gutenfeld. Hallo, ich heiße Mark Sander. Was kann ich für Sie tun? Ich will unbedingt etwas mit Musik machen und E-Gitarre spielen. Können Sie mir da helfen? Was machen Sie denn im Moment? Ich gehe noch zur Schule. Und meine Eltern sagen, ich soll studieren. Kann man E-Gitarre studieren? Nein, an der Universität können Sie leider nicht E-Gitarre studieren. Wie schade. Gibt es denn gar keine Ausbildung für die E-Gitarre? Doch, Sie können auf eine Schule gehen und Berufsmusiker werden. Es gibt auch Schulen, an denen Sie E-Gitarre als Fach nehmen können. Wie lange dauert die Ausbildung? 2 bis 3 Jahre. Das klingt super. Hier ist eine Informationsbroschüre. Und unter dieser Adresse finden Sie Informationen im Internet. Super. Vielen Dank. Gern. Viel Erfolg. Gut. Mirjana, der erste Satz bitte. Mark geht noch zur Schule und will Musiker werden. Richtig. Geht er noch zur Schule? Ево го почетокот. Hallo, Sie sind der Nächste. Mein Name ist Gutenfeld. Hallo, ich heiße Mark Sander. Was kann ich für Sie tun? Ich will unbedingt etwas mit Musik machen und E-Gitarre spielen. Können Sie mir da helfen? Was machen Sie denn im Moment? Ich gehe noch zur Schule. Ja, das ist richtig. Mark geht noch zur Schule und will Musiker werden. Ivana 2. Will an der Universität studieren. Das ist richtig. Што разбрав, се разпрашува. Да, ова е за советување за професија. Das ist richtig. Ова Марија се извинува. Marks Eltern möchten Mark zur Uni schicken. Richtig. Das ist auch richtig. Burcu. An der Universität kann man nicht Gitarre studieren. Richtig. Das ist auch richtig. Mirjana. Es gibt Schulen für eine Ausbildung zum Beruf Musiker. Dort kann man auch E-Gitarre als Fach nehmen. Там има училишта за Elektrische Gitarre. Das ist richtig. No, Das ist falsch. Das ist falsch. Немат. Немат, да. Следна е Ивана. Das Ausbildung Dauert. 2 bis 3 Jahre. Das ist richtig. Das ist richtig. Und Maria? Es gibt eine Aufnehmensprüfung an den Berufsschulen für Musik. Ich denke richtig. Ich denke, dass
Dieser Satz haben wir nicht gehört. Es ist unbekannt. Не каже ве, дослушайте го има уште малку до крајот. Und meine Eltern sagen, ich soll studieren. Kann man E-Gitarre studieren? Nein, an der Universität können Sie leider nicht E-Gitarre studieren. Wie schade. Gibt es denn gar keine Ausbildung für die E-Gitarre? Doch, Sie können auf eine Schule gehen und Berufsmusiker werden. Es gibt auch Schulen, an denen Sie E-Gitarre als Fach nehmen können. Wie lange dauert die Ausbildung? 2 bis 3 Jahre. Das klingt super. Hier ist eine Informationsbroschüre und unter dieser Adresse finden Sie Informationen im Internet. Super. Vielen Dank. Gern. Viel Erfolg. Das haben wir nicht gehört. Der nächste Übung. Welche Antwort passt, wählen Sie. Passt. Welche Antwort passt? Nicht passt, sondern passt. Bitte, Burcu, der erste Satz. Wow, dein Rock ist total schön. Wo hast du ihn gekauft? Ich trage ihn oft. Вели, твоето здолниште е многу убаво. Каде го купи? Него. In Amsterdam. In Amsterdam. Richtig? Айде, der nächste, Maria. Was heißt du heute zur Party an? Meine Lieblings-T-Shirt und eine Hose. Ja, што носиш денеска на забавата. Следната Миријана. Welches Kleid findest du besser? Das hier und du? Ja, das hier und du. И Ивана, последната. Професорка, ако сакате видите во група. Да видов, пишав на Љубица. Не знае како да се приклучи на часот. Пишав. Добро, гледам и тоа. Да, пишав. Тоа да го прочитам сега последно. Да. Nein. Das passt nicht. Hast du Matthäus Hut gesehen? Го видели шеширот на Матео? Ja, der ist ja wahnsinnig hässlich. Да, той е навистина грд. Und jetzt machen wir eine Leseverstehen-Übung. Сега аз подолу. Само да го отворам. Сега ќе направиме една вежба за Leseverstehen, за разбирање, со читање.
Сега ќе споделам. Тој што има работна тетрадка од претходното ниво, односно од А1-2, страната е 44. Was meint T. Lohmann? Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an, was ist richtig. Имаме дадено долу 4 реченици, треба да кажеме која од нив е richtig. Главното прашање е wie essen wir gesund. Борче ќе почне да чита и ќе обележам тоа, односно ќе кажеме ве до Lebensmittel. Борче започнете. Wie essen wir gesund? Der Ernährungswissenschaftler Не можам да прочитам. Ernährungswissenschaftler Schaftler, добро. Lohmann sagt, essen Sie, was Sie wollen. Sie haben gesund Thema Essen gelernt und gelesen. Vergessen Sie es. Es ist nicht wichtig, es gibt keine gesunden und auch keine ungesunden Lebensmittel. Danke. Mirjana, bitte lesen Sie weiter. Wir sollen 5-mal am Tag Obst und Gemüse essen. Nicht unbedingt, sagt Sie Lohmann. Mochten Sie Obst und Gemüse essen und schmeckt es Ihnen? Schön, dann essen Sie es. Sie mochten eigentlich gerade gar kein Obst und Gemüse essen, dann sollen Sie es auch nicht tun. Danke. Und wie essen Danke, wir danke. dann? Danke. Maria, weiter. Und wie essen wir dann gesund? Die Lohmanns Ratschlag lautet, ihr Körper weiß es. Sie frühstücken immer morgens um 7 Uhr. Das sollen Sie nicht tun. Essen Sie nicht zu festen Zeiten. Fragen Sie immer Ihre Körper, haben ich gerade Hunger. Danke. Ivana, weiter. Und was sollen wir essen? Auch das ist ganz leicht. Fragen sei, was möchte ich gerade gerne essen? Unser Körper braucht viele Verschiedene Nahrungsmittel und kann uns immer sagen, was gut für ihn ist. Ja, danke. Der erste Satz. Maria, bitte. Wir sollen auf keinen Fall Obst und Gemüse essen. Falsch. Das ist falsch. Wie lautet der Satz richtig? Ja, so кажем. Да. Wir sollen Obst und Gemüse essen. Ja, wir sollen viel Obst und Gemüse essen. B. Ivana, bitte. Wir sollen nur gesunde Lebensmittel essen. Das ist richtig. Es sind sie nicht festen Zeiten.
Gut, auch die ganz leicht. Was möchte ich gerade gern essen? Was gut für ihn ist. Gut, danke. C. Burça. Der Körper kann uns sagen, C. dass AC, wir sollen uns vor dem Essen fragen, habe ich Hunger? Ist das richtig oder falsch? Falsch. Das ist falsch. Wie lautet der Satz richtig? Како гласи точната реченица? Fragen Sie immer Ihren Körper. Ne. Fragen Sie immer Ihren Körper, habe ich gerade Hunger. Aber nicht vor dem Essen. Okay? Und D, Mirjana? Der Körper so, kann uns sagen, das ist gesund für mich, falsch. Das ist gesund für ihn. Und kann uns immer sagen, was gut für ihn ist. На кого се однесува in? На кого се однесува in? На in се однесува на Körper, на него, на Körper. Той вели, das ist gesund für mich, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist gesund für mich. Значи и mich, и ihn се однесуваат на der Körper во случајот. Gut. Und jetzt machen wir eine Übung auf der Seite 6, 7, 69. Es ist nicht 69. Es ist 69, ja. Lesen Sie den Beitrag und notieren Sie die Regeln. Regeln im Mietshaus. Ivana, bitte lesen Sie den ersten Teil. Mein Vermieter hat sich gestern schon weiter beschwert. Ich habe laut Musik gehört und sofort klein klingelt er an der Tür. Also ich bin gegen viele Regeln in einem Haus. Und ihr, was meint ihr? Schickt mir eure Kommentare. Und Maria, weiter bitte. Immer heißt es, das darfst du nicht. Das ist verboten. Sei leise. Bei uns im Haus ist es ganz schlimm. Ich spiele in einer Band, aber am Mittag darf ich nicht üben. Wir dürfen nicht auf dem Balkon grillen. In der Woche darf ich keine Party feiern. Laut Musik ist natürlich auch verboten. Ich frage mich, wo bleibt da der Spaß im Leben?
Ja. Mirjana, welche Regeln stehen im Text? Mirjana, bitte. Welche Regeln stehen im Text? Das ist verboten. Кои правила ги има во текстовите? Што ги прочита Ивана и Марија. Тука стои веќе nicht laut Musik hören. Was noch? Ewe go. Am Mittag darf ich nicht üben. Am Mittag nicht üben. Wir dürfen nicht auf dem Balkon grillen. Auf dem Balkon nicht grillen. In der Woche keine Party feiern. Laute Musik, das ist schon geschrieben. Ito. Gibt es, die Frage lautet, gibt es Regeln bei Ihnen zu Hause? Mirjana, gibt es Regeln bei Ihnen zu Hause? Има ли правила кај вас дома? Е прашањето. Ja. Welche? Leute. Wir dürfen nicht auf dem Balkon grillen. Und Leute, Musik ist nicht Erlaubt. nicht verboten. Ist verboten. Ist verboten oder ist nicht erlaubt? Ist nicht erlaubt. Was noch? За да не му сметаме на други. Не, кои уште правила ги има кај вас дома? Не знам, ми се замрсна мозок. Maria, bitte, danke, Mirjana. Welche Regeln gibt es bei dir zu Hause? Bei mir ist keine Regel. Es gibt keine Regeln. Ja. Gefällt dir das oder nicht? Ja, natürlich. Aber mein Freund wohnt in Wohnung und bei ihm er kann nicht duschen nach 11 Uhr abends. Und er kann nicht Waschmaschinen starten nach 11 Uhr abends. Okay, und wie findest du diesen Regeln? Ich finde diese Regel okay. Warum? Leute, welche gehen früh in Arbeit, Leute, welche stehen früh, muss gehen früh ins Bett. Ins Bett. Gut.
Ivana, bitte. Gibt es Regeln bei Ihnen zu Hause? In meinem Haus, In meinem Haus? wir haben Regeln, nicht laut Musik hören und also das alles, ich denke. Nur nicht laute Musik hören. Ja. Und Sie können in jeder Zeit Staubsaugen? Ja. Ja? Super. Burče, gibt es Regeln bei Ihnen zu Hause? Како? Gibt es Regeln bei Ihnen zu Hause? Има ли правила кај вас дома? Ja, Welche? не знам. Некој? Ајде на македонски, па ќе го кажеме на германски. Was sollen Sie nicht machen? Да не се пуши цигари дома. Aha, Sie sollen zu Hause nicht rauchen. Und wie finden Sie dieses Regel? Што мислите за ова правило? Gefällt Ihnen das? Ви се допаѓа тоа правило? Wir haben noch ein Thema. Und das Thema ist mein Traumberuf. Maria, arbeitest du deinen Traumberuf? Noch nicht. Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist zu haben mein Physiotherapie Praxis. Praxis. Meine Physiotherapie-Praxis. Gut. Und mit wem möchtest du arbeiten? Im Starten, ich will alleine, aber später, wenn ich habe viel Arbeit oder viel Klientin, dann vielleicht mit anderen Physiotherapie. Physiotherapeut oder Therapeutin. Gut. Und Ivana, was ist Ihr Traumberuf? Mein Traumberuf ist, ich weiß das nicht. Deutsch sprechen. Traumberuf. Ich bin Lehrerin von Beruf und das ist mein Traumberuf. Ich wünschte immer, als Lehrerin zu arbeiten. Und was haben Sie, welche Wünsche haben Sie früher, wenn Sie ein Kind waren? Mein Beruf ist Lymphdrainage-Therapeutin. Und das wollten Sie auch früher arbeiten, wenn Sie ein Mädchen waren? Кога бевте мала, што сакавте да бидете? Јас од секогаш сакав наставничка да бидам. Veterinar.
Das ist nicht das, was Sie heute arbeiten, ist nicht Ihr Traumberuf. Sie möchten Tierärztin werden. Gut, danke. Und Mirjana, was ist Ihr Traumberuf? Meine Traumberuf wann bin ich Kinder, was Was wollten Sie früher waren? mobil lehrt machen. Was machen? Мебел, како би се Da правите мебел? Да. Möbel machen, aha, gut. Möbel. Möbel machen. Und jetzt arbeiten Sie als Möbelmacherin? Nein, nein. Nein? Das ist mein Traumberuf wann Wenn Sie Kind waren. Wenn Sie ein Mädchen waren. Ja, danke. Borcha, was ist Ihr Traumberuf? Mein Traumberuf als Kind Polizei. Polizist. Und arbeiten Sie jetzt als Polizist? Nein. Nein? Und warum möchten Sie Polizist werden? Защо сакавте да бидете полицаец? Ви на македонски, зошто сакавте да бидете полицаец? Не знам. А како се вика, не знам на германски? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut. Danke. Тука ќе ви посакам убава вечер, убави празници утре и задутре, да се слушаме во четврток во истото време. Во меѓувреме ќе ви ги испратам и линковите од учебникот и работната тетрадка со кој што продолжуваме да работиме. Пријатно. Чао. Пријатно.